Ideja je nastala na inicijativu Centra za ruralni razvoj Vojvodine tokom prethodne godine, a pre toga je Turistička organizacija Vojvodine izdala priručnik za ruralni razvoj Vojvodine koji je obnovljeno izdanje sa novim zakonskim regulativama, sa novim segmentima koji se odnose na ruralni turizam, je doprinela tome da se Turistička organizacija Vojvodine priključi, odnosno da svoje aktivnosti koje je svakako radila unazad nekih 10 godina primeni i organizujući ovakav kongres. Prvi kongres je održan u Vrtniku sa preko 110 učesnika. Sekcija je bila namenjena seoskim domaćinstvima iz Srema, a evo danas se nalazimo u Vršcu, u gradu vetra, vina i ljubavi, gde se održava sekcija za Banat, pre svega, pošto ruralni turizam čine brojni aspekti i brojni oblici turizma, i to nisu samo seoska domaćinstva, to nisu samo salaši, to nisu samo čarde, tu je i vinski turizam i vinariji, kao što sam već rekla, kulturno nasleđe. Upravo to nam je bio cilj, da pružaocima usluga u seoskom turizmu, isto tako i turističkim akterima sa teritorija opštine iz Banata, približimo ovu priču o ruralnom turizmu i nadam se da će ovaj kongres imati svoje tradicionalno utemeljenje, da će se nastaviti i u narednim godinama. Ono što smo mi danas hteli da postignemo, a to je da vidimo koji su to aktuelni trendovi u svetu po pitanju ruralnog turizma. Pre svega je to da turista danas traži doživljaj, da smo mi nekako izašli iz onog procesa ugostiteljskog objekta, da je to samo hrana i spavanje. Sve više ljudi, pogotovo ljudi iz urbanih sredina, žele da se osjećaju lepo, ali i da nešto dožive na selu. Ti trendovi idu jednom uzlaznom putanjom, moraju da prate savremen način života, tako da od onog zdravog života, da tako kažem, znači života gde mi na selu možemo da probamo zdravu hranu, da budemo u nekoj zdravoj okolini, pa preko onoga da možemo isto tako digitalno da radimo, znači da su nam dostupni internet i neke druge tehnologije, selo tako počinje da se razvija. Nama je cilj kroz ovakve jedne edukacije i kongrese da prosto, neću da kažem nateramo, ali bar da usmerimo sve one ponuđače usluga u seoskom turizmu da pokušaju da svoje usluge podignu na viši nivo. Tako da svako to malo domaćinstvo ima prilike da se pokaže i prikaže i da ima neko svoje specifično obeležje gde mogu drugi turisti koji žele da posete ili da dožive takav jedan ambijent, priliku da odmaraju, da uživaju, ali i da to prenesu na svoje kolege, prijatelje, poznanike, kako bi se ta priča tog seoskog življenja, odnosno lepota i kultura življenja na selu sve više čula. Turistička organizacija Vršac zajedno sa Turističkom organizacijom Vojvodine organizovala je kongres ruralnog turizma. Pored edukativnog programa koji je takođe prošao odlično, taj, da kažem, praktični deo, odlučili smo da odradimo na Vršačkim planinama, što je podrazumevalo šetnja stazom zdravlja, upoznavanje sa prirodom, sa lepotama Vršačkih planina i naravno na kraju i degustacija vršačkih vina. Ovo je, da kažem, jedan nov proizvod koji smo sada premijerno pustili u etar, da vidimo kako će funkcionisati, koliko su ljudi zadovoljni, da li im se dopada ovaj program i vidimo da su impresije, boga mi, odlične i da ćemo u nekom narednom periodu ponavljati ovu turu. Ljudi su željni prirode, željni da svoje slobodno vreme provedu skroz u drugačijem ambijentu. Vršac ima
ima 15 pešačkih obeleženih staza, preko 62 km tih staza je u, da kažem, opticaju. Tako da ovo je najblaža staza koju sigurno može da savlada i svaki rekreativac. Nadamo se da ćemo na ovaj način privući puno turista, da će oni što više dolaziti u Vršac, naravno i na Vršačke planine, s obzirom da Vršac i Vršačke planine su mesto gde je 365 dana zdrav vazduh.